narabutanze pe, ntabwo navuga ngo nta butumwa natanze bwo kuvuga ngo abahutu n'ibice abatutsi, narabutanze pe. Namenyesha abatwumva ko nyine abantu bose bahagurukiye kurwanya inyenzi inkotanyi. Abasirikare bacu nibo ba mbere, babwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, babwira inkumi, babwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntaho zishobora. Ubundi mu buzima busanzwe abagore bagaragara nk'abanyembabazi, bakaba n'abanyempuhwe bishingiye ku miterere yabo, nuko Imana yabaremye ikabaha gutwita, kujya kubise no kubyara ndetse no korera ibibondo mu biganza byabo. Gusa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 yagaragaje ko atari abagore bose bameze batyo, kuko hari abishuye mu bwicanyi ntibatinye no kwica ibibondo. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 yateguwe n'ubuyobozi bubi, ikorwa n'ubugome n'ubukana bukabije miliyoni mu minsi 100 gusa. Indege yari itwaye uwari perezida w'u Rwanda Habyarimana Yuvenal ikimara kuraswa ku mugoroba wo kuwa 6 Mata 1994, bukeye bwaho jenoside yahise itangira gushyirwa mu bikorwa mu gihugu cyose. Abatutsi baricwa kugeza Nyakanga ubwo yahagarikwaga n'inkotanyi. Mu nyandiko zitandukanye z'abashakashatsi hagarukwa ku buryo jenoside yakorewe abatutsi yakozwe ndetse bayigizemo uruhare. Umunyamakuru w'umunyamerika akaba n'umwanditsi w'ibitabo witwa Lindsay Graham wari mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 94 yanditse inkuru mu 1995 yahaye umutwe ugira uti Women Killers in Rwanda, bishatse kuvuga ngo abagore babicanye mu Rwanda. Mu nkuru ye irimo ubuhamya bw'ibyo yiboneye, yagarutse ku mazina ya bamwe mu bagore b'intera hamwe ruharwa bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, kuko iki cyaha banagihamijwe n'inkiko. Hari inyandiko zitandukanye z'abashakashatsi zagiye zigaruka ku ruhare rw'abagore muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no mu biganiro byinshi 9 byabereye muri kaminuza y'u Rwanda bihuje abashakashatsi. Iyo ngingo iri mu byavuzweho. Ibyo biganiro byahurije hamwe abashakashatsi barenga 60 bo muri komisiyo y'Ubufaransa bibona na Prof Vincent, n'abashakashatsi bo muri kaminuza y'u Rwanda babona Prof Murinda Kabwete. Biba kuva ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 19 Nzeri 2022. Muri ibyo biganiro bagaragaje ko hari abagore bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 94, aho bicaga abana n'abandi bantu batandukanye. Yahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG nayo mu bushakashatsi yagaragaje bamwe mu bagore bagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Uru rutonde natwe nibwo tugiye kureba, tureba abagore barangaje imbere abandi mwicwa ry'abatutsi mu 1994. Ku ikubitiro haraza Nyiramasuhuko Pauline. Iri zina rya Nyiramasuhuko Pauline izwi cyane mu mateka y'u Rwanda kubera uburyo yigaragaje cyane mu gukora jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kuyobora ubwicanyi mu yahoze ari perefegitura ya Butare. Uyu mugore wavuzweho kutagira impuhwe yavutse mu 1946, avukira mu cyahoze ari komine Ndora muri perefegitura ya Butare. Ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Yamenyekanye cyane ubwo agirwaga minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore mu mwaka w'1992, ariko na mbere yaho ntabwo yari yoroshye, kuko yari umugore wa Ntahobari Maurice wabaye perezida w'inama y'igihugu iharanira amajyambere CND, yakoraga nk'inteko ishinga amategeko kuva mu 1982 kugeza mu 1989. Akaba yarabaye na minisitiri w'uburezi ndetse aba n'umuyobozi wa kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uyu mugore Nyiramasuhuko yari n'inshuti ikomeye y'Agatha Kanziga Habyarimana, umugore wa perezida Habyarimana Yuvenal, kuko biganye i Butare mu ishuri rya Notre Dame de la Providence Karubanda. Nyiramasuhuko yinjiye muri guverinoma mu 1992 ku iturufu y'ishyaka MRND, mu gihe mu Rwanda hari inkubiri y'amashyaka menshi ndetse na FPR. Inkotanyi yari imaze gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Akimara kuba minisitiri yagaragaje ko adashyigikiye amasezerano y'amahoro ya Arusha, ubwo hashyirwagaho leta y'abatabazi ku ya 9 Mata 1994. Nyiramasuhuko yakomeje kugirwa minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore.
by'umwihariko yoherejwe muri perefegitura ya Butare aho yavukaga kuyobora jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi kintu wamenya kuri Nyiramasuhuko, niwe mugore wa mbere ku isi wahamijwe n'urukiko icyaha cyo gufata ku ngufu n'ubutabera mpuzamahanga. Afite umwihariko wo kuba umugore rukumbi waburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha TPIR rwashyiriweho u Rwanda i Arusha muri Tanzania, kuko abandi rwaburanishije bose bari abagabo. Undi mugore ruharwa muri jenoside yakorewe abatutsi ni Bemeriki Valeri, umunyamakuru wamenyekanye cyane ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi 1994. Icyo gihe yari umunyamakuru wa radio RTRM, Radio Televiziyo Libre de Mille, aho yaranzwe n'amagambo mabi mu ijwi riri hejuru atuka inkotanyi kandi ashishikariza abahutu kwica abatutsi. Yavukiye mu cyahoze ari komine iciye muri perefegitura ya Gisenyi mu 1955. Yakoze akazi gatandukanye karimo kwandika mu kinyamakuru mu Rwanashyaka cya MRND cyakundaga kwandika inkuru zitaka ibikorwa by'interahamwe. Yabaye umunyamakuru wa RTRM mu 1993 kugeza muri Nyakanga 1994, ubwo ingabo za FPR zabohoraga igihugu zigahagarika ibikorwa by'iyo radio RTRM. Igihugu kikimara kubohorwa yahungiye mu gihugu cya Zaire, kuri ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. 1999 aza gufatirwa muri icyo gihugu cy'abaturanyi agarurwa mu Rwanda. Mwaka wa 2009 akatirwa igifungo cya burundu n'urukiko gacaca w'umurenge wa Gikondo mu mujyi wa Kigali. Undi mugore wa gatatu ni Ntamabyariro Agnes, yavukiye muri perefegitura Gitarama mu 1937, akaba yarabaye minisitiri w'ubutabera mu 1994 muri leta y'abatabazi. Yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 ikabwaye mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama. Yahamijwe kugira uruhare mu rupfu rw'uwari perefe wa perefegitura ya Butare Habyarimana Jean Baptiste mu 1997. Uyu mugore yafatiwe mu gihugu cya Zambia aho yari ahungiye yoherezwa mu Rwanda atangira kuburanishwa ku byaha ashinjwa. Mu 2009 yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ahanishwa igifungo cya burundu. Nyuma yaho yahise ajurira, ariko 2015 urukiko rw'ikirenga rutesha agaciro ubujurire bwe, rugomeshaho igihano yahawe cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Undi mugore wa kane ni Mukankusi Virginia. Mukankusi yari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali, niwe mugore wa mbere wahamijwe icyaha cya jenoside ndetse anakatirwa igihano cy'urupfu. Ari mu bantu 22 barashwe mu kwa kane mu 1998 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside bagakatirwa igihano cy'urupfu. Gusa nyuma yaho u Rwanda rwakuyeho igihano cy'urupfu mu mategeko ahana yarwo. Undi mugore wa gatanu ni Dogiteri Nduwamariya Jeanne, yavukiye mu yari komine Ndora muri perefegitura ya Butare, akaba mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari umuganga mu bitaro bya Kabutare. Yahamijwe kugira uruhare mu itegura rya jenoside yakorewe abatutsi no mu ishyirwa mu bikorwa ryayo, cyane cyane ngo yitabiriye ubwicanyi kuri za bariyeri z'itumba. Yashinjwe no kwibasira by'umwihariko umuryango wa Berekimasi ahigwa bukware umukobwa we Chantal kugeza aho yatangaga amafaranga ngo ahigwe aboneke yicwe. Hari inama nyinshi zitegura jenoside zabereye mu rugo rwe n'umugore wa Dogiteri Jean Chrysostome Ndindabahizi. Yaburanishijwe n'inkiko gacaca adahari, akatirwa igifungo cya burundu y'umwihariko inteko ya Tumba tariki ya 28 Ukwakira 2009. Undi mugore wa gatanu ni Dogiteri Nyiraruhango Bereta, yari umuganga w'inzobere mu kuvura indwara zo mu muhogo, amazuru n'amatwi ORL. Yashakanye na Dogiteri Nsengiyumva Jean Nepomuscène, bombi bakora mu bitaro bya Kaminuza y'u Rwanda. Umugore avugwa ko yatangiye ubugome bwo kwikoma abatutsi kuva mu 1990 ubwo bafungaga abo bitaga ibyitso by'inkotanyi. Yari mu bakoraga liste y'abatutsi bo gufunga. Ashinjwa ko muri jenoside yakorewe abatutsi yatotezaga abarwayi b'abatutsi, akabaka indangamuntu, akabohereza interahamwe zikabica.
kandi avugwaho ko yanze kwakira abarwayi b'abatutsi avuga yuko atavura abarwayi b'inyenzi. Undi mugore wa gatandatu wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni Musangire Felicita, yavukiye mu yahoze ari perefegitura ya Gitarama, akaba yari umukobwa wa Dominique Mbonyumutwa wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda. Uyu mugore yakoraga mu mushinga wa CIDA mu kigo cya kaminuza nkuru y'u Rwanda cyari gishinzwe ubuvuzi rusange CUSP. Ku wa 20 Ukuboza 2006 urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma rwamukatiye adahari igifungo cy'imyaka 25. Mu byaha byamuhamye harimo yicwa rya Professeur Pierre Claver Karenzi biciye kuri bariyeri ya mbere ya Hotel Foko i Butare, gufatanya na Dogiteri Eugene Rwamucyo mu rupfu rwa Cecile Nyirasikubwabo wahoze ari umukozi wa CUSP. Kuri iyo bariyeri Felicite Musanganire yakoraga akazi ko kugenzura indangamuntu z'abantu atandukanya abahutu n'abatutsi, agatanga abatutsi bakicwa n'interahamwe z'abasirikare. Yahungiye muri Afurika y'Epfo aho yakoze mu kigo gishinzwe iby'icyorezo cya sida cya kaminuza cya Western Cape, ari naho yakomereje amashuri amaze guhunga. Umugabo Dr Pierre Mugabo bafatanyije gukora jenoside Butare yakatiwe igihano cy'imyaka 30 muri 2007. Undi mugore wa karindwi ni Kampire Teresa, yavukiye mu yahoze ari perefegitura ya Butare, akaba yarabaye n'umwarimu mu yari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uyu mugore yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2007 urukiko gacaca rwa Butare rwamuhamije icyaha cya jenoside by'umwihariko kugira uruhare mu rupfu rw'umugore w'umwarimu Gasana Pierre Claver, mukatira igifungo cy'imyaka 19. Umwanya wa 8 turasanga Mukamuzima Philomene, yavukiye mu yahoze ari komine Nshiri muri perefegitura ya Gikongoro muri 1954. Yakoze muri Onapo Butare kuva mu 1993 ashinzwe serivisi yo kuringaniza urubyaro. Yabaga mu itsinda ry'abicanyi ryari ryarashyizweho na Pauline Nyiramasuhuko n'umuhungu we Arsene Sharomo ntaho bari. Akaba yari inshuti magara ya Dr Serafine Bararengana, murumuna wa Perezida Habyarimana Juvenal. Ku mwanya wa 9 turasanga Mukandutesa Nkuye Angeline, yari umugenzuzi w'amashuri abanza muri Nyarugenge, akaba yari na presidente w'interahamwe muri Segiteri Rugenge mbere y'umwaka w'1994. Uyu mugore wari utuye mu mujyi wa Kigali mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 94 avugwaho uruhare rukomeye toza interahamwe afatanyije na Colonel Renzo Tarasise wa prefe umujyi wa Kigali icyo gihe. Ku mwanya wa 10 turasanga Yvonne Basebya ntacyo batabara, umugore wamenyekanye mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, wabaye umuyobozi w'interahamwe n'impuzamugambi z'Igikondo mu mujyi wa Kigali aho yaratuye. Interahamwe yarayoboye zagize uruhare mu kwica abatutsi jenoside muri Gikondo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Jenoside ikimara guhagarikwa yahise ahungira mu Buholandi. Mu mwaka wa 2007 urukiko gacaca rw'Igikondo rwamuhamije ibyaha bya jenoside mukatira n'igihano cyo gufungwa burundu. Uru ni urutonde rw'abagore 10 bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi naguteguriye. Nje waguteguriye kino kiganiro nkanakigugezaho ndi Emo Kwizera Elize muri Good Morning Kigali. Dukomeze kwibuka twiyubaka.